Koliko si i koliko puta jecala, dušo moja, za onim ko bi znao put i video istinu i imao život. Davala si se žedno mnogima koji su te povodili na svaki put donekle i povraćali te nazad. Slušala si mnoga pričala o istini, no kad si im postavljala važna pitanja od kojih ti utroba gori, njima je reč zastajala u grlu, a ti si ožalošćena išla drugim pričalima i slušala iznova istu priču, koja kao i sve ostale idu samo donekle, kao zategnuta guma. A oni koji su se starali da ti pokažu život, otvorili su ti samo oči za smrt. Evo Vaskrsitelj dolazi i sve strašeće smrt izmiče u strahu ispred njega. Evo ti, dušo, priče o životu, koji smrt ne skraćuje, no čini dužim. Evo ti žive priče o istini, što daje odgovora na sva tvoja pitanja i pre nego ih i postaviš. Evo ti putovođe, čijem putu kraja nema i koji kad te povede ne vraća se. Evo pastira dobrog, koji više ceni život jedne ovce nego sve subote jevrejske. I lekara, evo, kome je dragoceniji život pokajanog grešnika nego hram Solomonov. Ne brini, dušo moja, ni za jednu ovcu u svome toru, ni jedna poginuti neće, niti žali za vukovima oko ovaca, ni jedan u maći neće, jer pastir tvoj ima mač oštar s obe strane. Sve su ovce u tebi i svi su vukovi u tebi, porod iz tvoga braka sa nebom i zemljom. I evo, miljenik moj ulazi s mačem oštrim sa obe strane. Ne kukaj ako te zaboli od njegovog mača. On je lekar dobri, iseca iz tebe samo ono što nisi ti. Ne kukaj za tuđincima, što ti doneše bolest i sram i rane teške. Ne plaši se ognja neugasivog što on unosi u tebe. Odavno je nagomilana starež potrebovala požar u tebi. Dugo će trajati taj požar, jer je gnila starež u tebi. Ono što te bude bolelo, to nisi ti, dušo moja, no tvoj drugi brak i nezakonita deca. Ne ropći ako te odvoji od oca i majke i braće i sestara. Od svega što je nebesno on te neće odvojiti. I ni jednu tvoju nebesnu vezu on ne misli preseći. On te samo odvaja i čisti od zemlje i preseca tvoje veze sa zemljom. Kad bi ti bila devojka čista, dušo moja, i gledala nezamućenim okom nebesne nevinosti, ti bi se i sama lako odrešila od tih veza, jer bi videla da one u istini i ne postoje. Žuri, dušo moja, i ujedini se sa Sinom Boga živoga, jer meni se ne čeka. Kad se ujediniš, ni njegov mač, ni njegov oganj neće ti biti strašni, no slatki kao med.